Voin hi July ni somni sang ni somni le pakhat thole ni ania tuntuma chuan khovel bara khaitu thil thleng danglam tak chanchin kan chuyo ve thung don ani ramro puile thil ti thei ibe se sarkar hian helpol sang sang te atangin beina le dodal na nasatak an tok renga China nen sumdon na lama indo na nasatak an kalpui mek boka chuti line ibes mithiam tele ramdanga anram palai te ngei point be an tok reng mai chung be an to na zinga langsar le ibe sarkar ngei point angai na an rial lo chanchin hi tun tum kan tarlan tur chuani ibe sarkar chuan Austria ram kho pui Vienna a anram palai tele administration lama shwai tu ten nat na dang lam le maksak tak mai an kai chu chui chian an tuma he nat na dang lam tak mai hi khoya tanga lo chuang nge ti le engwangin nge US le Canada mi thiam te chawin an vei bik ti hi thil mak le dang lam tak chu ani phot mai ramta na mi poimo mi somni velin thluak lam nan na mak tak Havana syndrome an ti mayang chu kumin January tha Joe Biden an thu nei na achan nuwa an vei to ani he nan na hi soifia chian alani lova US scientist te chuan microwave radiation in athen ni theibera an ngaya kumsang ni som paruka tanga sang ni som pasari khan Cuba mu chua masak berani US le Canada ram palai Austria khopui Havana a he nan na nei te hian an hriat na an lowa anxiety an nei boka mitfia lo ba ka ding het theilo te in anoma an rilru afim lo ti in an soi bokani US chuan Cuba chu conic attack kalpuya an puwa Cuba eroin an phana sa hlea ram pani te inkar achia zual phana sa hle bokani kumsang ni som pakwa khan US academic study chuan he nan na hian thluak a khoidang lam thei ti in an soya Havana syndrome ang tak hi Vienna a US embassy a thokte chuan an vele ni in karkalta zirtom ni khan New York Times chanchin bu chuan a soya US State Department chuan chui chian na an kalpui mek thu an soi ngal bokani Austrian Foreign Ministry point US thunei tu te ne na in thurwala riat chian tuma ma an lak mek thu an soi ve boka Austria khopui Vienna hi tun ma tang to in ram sang sang te chet lak na mun pui ani thina abik takin call war lai phe kha chuan inen thak na mun pui ber pakhata ngai ni in US le ram dang te chuan an ram palai thanem tak an da mek bokani Vienna hi kumsang ni som panga Iran nuclear deal thar tho le tumna malak na lian tham tak an kalpui mek na mun ani bokani he nan na makdang lam tak US mi le sa po mithiam le ramta na mi poimo bik te chawin an kai thei nan na hi engchiang nge ani ti I han bel chiang teang Wuhan khopuya tangin maksak tak mai le rin helom takin China in khovel sipui manga arun mek lain he sipui run thla corona Chinese virus wanga khovel thanglai achol thup lai le mitam takin nun na kan chan ri lain he si maksak tak mai America mi poimo bik te chawin an ve Havana syndrome chungchang ero hi chu ahun laya America President Donald Trump an he rimaksak Havana syndrome chungchanga malak na ane mumal lo wangin khovel hian Havana syndrome chungchang hi kan ngai ven lutuk lo niin alanga Havana khopui le mundanga America mi le sa te bitum chat chat tu na maksak tak mai Havana syndrome hi engtianga lo chuak nge nianga khoya tanga lo chuk nge ti chu American ui sathiam rual CIA temek point tun thlengin an la shelo chu ani hi COVID-19 chu alo chuana khovelin a hria he virus si China siam ani MT le China siam ani lo tiang zo na chu chana mumal le fin fia na omdon lo ma se wen le BBC mek point COVID-19 darma khan China hian vaccine alo ni sa ni na lang tia alo puana wang hian COVID-19 hi siam chop ani le ni lowa chuan ngai dan a siam fel thei ni in alangani tuna kan soi tur nan namak sak Havana syndrome ero hi chuan khoya tanga lo chuak nge ti hriat theina tur hnu ma anu chia mi lova tu siam nge ani ti hriana turin Havana khopuya lepten hen nan namak sak kai hnoi thil hi an boi pui lo bokani kumsang ni som paruk chon hu lamania America thian thalo tak mai le Russia ina United States of America ka na tur mashal chi biom pui pui mai abun rup namun Cuba ram khopui Havana a America embassy le Canada embassy mi poimo zual big le United States wi sathiam CIA mi le sa te
Havana hmuna America embassy a mek te chuan nanna maksak le danglam tak mai an vei tatlat mai he nanna hi tunma zonga hriat alani ngai lo wangin khovela ramro puile fingber America wi sathiam te po anlu a hain an mangang tak zet mai ani kha he nanna American CIA le embassy a thokte le Cuba khopui Havana Hotel National America le Canada mi thiam bik ten an vei hi nanna maksak tak niin resound ring tak le beng cheng tak an ria chumi nu re lo te an nar le benga tangin thisen tle ma lo chuaka an lu a hain motor kan ruyang maya omin nasa takin an luak zui tamaya he ri beng cheng an riat nu kar khat nu le ka chuan America mi poimo le mi thiam te chuan an riat rengna an lo ti mu chuanin he nanna maksak tak mai US le Canada mi poimo big te chawin an vei big nanna maksak taka wang hian Havana khopuya United States of America le Canada mi poimo bik te chu kal hlei thelo khopin an lu a haya an thil mu a fialovin engma reng an ngai tua chuak theilowa hriat rengna an nei thelo ba ka thil pakhat ngai tua bing an thei ta hau lo mai he thil thenga wang hian America le Canada sarkar chuan Cuba an mi poimo tam tak te chu ko le tin tlema zong embassy lualum tur te chau an cham zui tir tang he nge ani he nanna maktak mai Havana syndrome tia an ko hi engwanga lo chuak nge engwangin nge America le Canada mi poimo bik te chawin an vei ti chu zona lian tak ani tareng ani America in president ani to zinga pa ber pol le phunglung ve ber pol Donald Trump khan American mi poimo bik ten beina an tok tamai kha a thiam lovin a thin rim hle ani kha heti lai hian American mi poimo ten be an to na la America mel malhun Russia fachuam Russia in missile system chapui pui mai America room China mai chau ni lo atak tak poa aman du tak tur te chu Cuba rama hian alobun mi mai to kha nia hemia wang hian Cuba laka hian America hi alungoi lo sa sim veinen Havana syndrome na maksak tak main US mi poimo te arun laya President Trump khan hen na maksak tak mai chungchang hi Cuba hian engkim a seturania aram chunga thil thlengania wangin he nanna maksak tak Havana syndrome chungchanga mo phurtu hi asengei turani semna po apengei turani tin Cuba adem na le mo phurtu anni zia ron soima se he nanna si maksak tak mai tumbik nia leng chungchanga ero malak na mu mal tak anei lo nge nianga khovel siata puan chualovin America wi sathiam rual nu chui thiam CIA te hian aruk thiang berin Havana syndrome simaksak tak chui chian na hi an local pui mu zok em niang ti chu ke niang tan hriat phak chi alan ri lovani ti chuan America mi poimo le mi fingte luti hai zual turin Havana syndrome siang chi amaya thok mineral le minol pui kalkana US sarkar mi poimo le lok zual bik te bitum chat tu sonic attack anti chuan Cuba chonilo America melmalhun Russia le China khopuya America embassy a US mi poimo te chu abele ta chat mai ani kha he si maksak tak mai Havana syndrome sonic attack hi America melma China le Russia te hian US be na tura anral thuam thul khung ani mayang em ti chu zona chan hlei theilo ani zui ta mek bokani Russia phe chuan hetiang sonic attack kan tiang ral thuam ri manga siam hi Cold War lai dai to khan an lo boi pui to ve nen US tan chuan alu hai thlakin amangan thlak hle don ti chu chiang sa ni he nanna ve tu Canadian pakhat Havana khopuya Canada embassy a thok chuan zan kan mutui lai takin ribeng cheng tak kan la hriat ngai reng lo chuan min kai tho thut maya ke chau po ni lo ka chung te po chuan chu ribeng cheng chu an lo se ve thowa chu ri ka pathir in no riang maya beng chenga re nuwa second som ni vel ora chuan kalu a hain kaluak ta bor maya ka fa pau pa ber po chu anhar alo thi ve zoi boka ti in amangan thu asoyani he Canadian pa hian anu pui point phone mangin tu ma asia to lo thu asoi bokani Havana syndrome ve tu Canadian pa hi test ranga test ni in Miami University a ama en kol tu Dr. Michael Hafar brain trauma lama mi thiam bik chuan heri beng cheng hian Canadian pa hi awm zui thu le ruma alu thlengpua abe zui thu te kong khar malama achua nuwa resound wave fi akyang ve chowa hei wang hian he thil hian tumbik anei zia asoi ve bokani hetiang ania wang hian America FBI le CIA te chuan he thil thleng hi sonic attack emo
microwave weapon emo ani an rin thu America chanchin bulian te chuan an ron tar lang chuai mai ni hetiang ani chuan Havana syndrome kan ti hi America melma ten America beina turata na anral thuam siam ani theyangem bitumbik na ya shileng le chui ri zung har sat na tura akha tok chawa ron in lan thin Havana syndrome hi khoi tanga lo chuang nge niang engwangin nge hen na hi America kom nge lo ram Cuba China le Russia rama America khole tuite chowin an mel riat bik ni tang le engpo lo ni se hen na maksak le ti biom riat na ti bo thein na hi Havana mai ba ka tun haya Moscow le Beijing khopuya America embassy a thokten an vele tak boka wang hian nanna sileng pa ngai mai chu ani lo ni in a riat theome khovel hian hen na maksak tak mai Havana syndrome chungchang hi engtikai mo chuan kan la chiang thei ngei tura in ngai phot mai tiang